भाजपा सरकारान रक्षाबंधनाची भेट म्हण अचकीत सिलेंडराचे दर देंवयले। हो वेचणुकेचो हिडन अजेंडा, दुसरे कांयच न्ही। विरोधकांनी टिका केल्या। ताका जाप दिताना भाजप कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिषदेत विविध योजनांची माहिती दिली। गॅस रेट जी आशिल्ली that is a sum total of many factors. कळ्ळें तुका? सो यू शूड appreciate तुजो प्रश्न आयकलो, आता म्हजें उत्तरूय आयकना तूं. So the central government has taken a bold decision to take this particular measure. You appreciate it. Is it a common man benefited by it? Why should we fall into the hands of opposition when they criticize? See, they criticize for the heck of it. Opposition didn't criticize. Your people only have told you, the minister, central minister had come. You don't agree that this is a measure that will benefit the common man largely? It would have benefited. It will benefit. Where is the doubt? So why it took so long to take this? There are so many measures that are taken periodically. This is one such measure. आज डायरेक्ट 200 रुपये कमी करून सिलेंडराची किंमत 903 रुपयाचेर हाडलेली आहे आणि प्रामुख्यान उजाला स्कीमच्या अंतर्गत 200 प्लस ॲडिशनल 200 म्हणजे 400 रुपये डिडक्शन, म्हणजे तांकां आज सिलेंडर 703 रुपयान मेळटलो। ही गोष्ट खरीच अभिमानाची आनी त्यातल्या त्यान आमकां सगळ्यांक खबर आहा आमच्या ह्या देशाच्यो भगिनी ज्यो आसात ह्या रक्षाबंधनाच्या निमित्तान तांकां एक गिफ्ट म्हणून तेंच्यांनी एक ही दिल्ली आसा। ह्या सरकारान ह्याच्या व्यतिरिक्त आमकां याद जाता, तुमकां खबर आहा, याद करून फक्त दिता की उजाला स्किमीच्या अंतर्गत ह्या देशान जवळ जवळ गरीब लोकांक 9,60,00,000 ह्या स्किमी अंडर सिलेंडर दितात। आज सरकारान डिक्लेअर केल्लें आहा की ॲडिशनल 75 lakhs म्हणजे जवळ जवळ 10 कोटी वयर गरीब जनतेक ह्या देशातला त्याचो फायदो जातलो। Prime Minister's Garib Kalyan scheme, whereby the central government gives about free food grains to over 80 crore beneficiaries. कोविडाच्या काळात सुरू जाल्ली ही स्कीम आज म्हणसर चलता। किसान सन्मान निधी योजना, किसान सन्मान निधी योजनाच्या अंडरूय डायरेक्ट किसानाच्या अकाउंटान पैसे वता। सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर जो कॉन्सेप्ट आसा जाका डीबीटी म्हणटात, वो डीबीटी कॉन्सेप्ट यूपीएच्या कार्यकाळात सामको कितें म्हणटा ते निग्लेक्ट केल्लो कॉन्सेप्ट आशिल्लो, तो आज कॉन्सेप्ट डीबीटीच्या अंतर्गत डायरेक्ट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे जे बेनिफिशियरींक पेमेंट आसा ते पेमेंट आधार लिंक्ड अकाउंटान डायरेक्ट वचून गेले जे फिगर्स जे आयिल्ले आसा त्या प्रमाणे 7.16 lakh crore was transferred to beneficiaries under DBT. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।